Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd. Bu açenki sabaklarda Maksut'tu başladık. Maksut'un bu kaçıncı sabahı? 5. sabahı. Girişi kıldık. Nahu sarf iliminin, Arap ilimlerindeki özgöçölüğü emnekendegen öttük. Andan keyin af'allardı ikiye böldük. Kıskaça biraz esti öğretinde. Af'allar kançaga bölündü? Asli, anan zu ziyade dep. Asli da maksat emnele? Ha? Kaya bir sıra yazıp vereyim. Kıskaça kılıp. Af'allar ikiye böldük. Aha, dal özü. Bir tamgasını alıp salsaňar, manisi özgörüp ketedi. Zu ziyade. Asli da maksat, misalı, özünün asli bolsa özü ikiye bölünöt, turabı? Kaysylar? Sülasi, anan rubai dep. Sülasi da maksat kaysıl? Misalı, 3 tamgalık etçiler. Kataba deyli. 3 tamga degende feil madisi 3 tamgalı etçiler. Rubai degende feil madisi 4 tamgalı. Dahroja dedik. Emi aslida maksat. Uşul özünün özöktүү tamgalarının birөөsü ketip kalsa anda özü koşulup gelgen manisini berip kalат. Başka mani ötkü ötküsü mümkün. Misal tan alsasyňar tab başka mani berip kalat. Je ben alsasyňar ket başka mani. Turabı? Je tan alsasyňar kep mani çıkıp kalat. Kataba degen mani çıkıp kalat. Bir tamgasını alış menen ne bolup kalat? Mani özgörüp ketet je mani berбей kalsa al demek asli bolup esepçelet. Özünün tamgalar asıl tamgalar degen. Dahrojada bul asli tamgalar. Sülasi 3 tamgadan turgan etç bolat, je bolsa 4 tamgadan turgan etç bolat. Emi dahrojadan daсын alıp salsaňar, demek birөөsүн alış menen başka mani özgörüp ketсе, al sözdü emне деп айтабыз? Asli деп айтабыз. To'g'ri aytdimmi? Biz hazır ötkөн sabakta Sülasi'de öttük. Bular kança bab dedik elek? 6 bab kaysylar? Fathu dammin, kasru dammin, kasratan. Fathu dammin, fathu kasrin, fathatan, kasru dammin, dammin, kasratan. Kasratan ayak ikincisi bölüge. Şatru sani degen. Bunu öttük. Ötkön sabakta şazda ötkönbüz. 3. babtın, 4. babtın mı? Kaysı babtın? Fathatan turabı. 3. babtın özgöçölüğü bar ele, özgöçölüğü boluş üçün ayın barabары же lam barabары halıq tamgaların birөөsü boluş керек эле. Бирок кээде ал halıq tamgaların birөөsü bolsa дагы кээ бир сөздөр келе берет. Аба деп шаз болуп калгандыгын. Шазден 3-кө бөлүп марис өткөнбүз дагы бүгүн болсо иншалла мына рубайга келдик. Эстедик а? Bir сереске келди. Бул жакшы нерсе, эстеп алган. Эми аз болсо Rubai'di başlayız. Rubai'di başlayız. Bugünkü sabahımız ne ekan? Bugünkü sabahımız Rubai. Bugünkü sabahımız Rubai. Ve Rubai'yul mujarradu. Ma kana madihi ala 4 ahruf degan ibara geldi to'xtagamiz. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. آمين. والرباعي المجرد ما كان ماضيه فعل ماضيسي فعل مضارisi ve ماضيسي ماضيسي себеби фейл мудариге кылсак фейл мударинин тамгасы кошулуп калып атпайбы? Анын 5 айланып калат, 4 болуп калат. Себептен фейл мадиси турган турпаты не экен? Ала 4 ахруфин. 4 тамгадан турат экен. Бул кайсы баб? Бабу фа'лала бабы. Фа'лала. Мынакей фа'лала. Канча тамгадан турат? 4 тамгадан. 4 өтен ахруфу, 4 тамгасы тен asli bir cezaidalar barбы? Asli болгон тамгалар. 4 өтен экен? Asli болгон тамгалар. 4 өтен asli болгон тамгалар. Эми урматтуу жамаат.
Arab tili, sarf келип атабыз да. Etişler болсын, etişler менен, etişler болсын, исимдер болсын, эң азы канча тамгадан турат экен? 3 тамгадан турат. Эмне үчүн 3 тамгадан турган өтүп келек? Не себептен? Башы бар, аягы бар, ана башы бар, аягы бардын ортосу болуп калды. Дагы кайсылар эле? Махрадж үчөөнү алып атат. Тамактан, тилден, анан эки эринден, туурабы? Дагы фаала. Неге фаала деген сөз алышты? Анткени бүткүл кыймыл аракеттердин баардыгы ушул фаала ичинде мааниси бар дегенбиз. Фааланын эмне үчүн башы, мисалы, фасы анан айыны өзгөрүп атат. Туурабы? Мисал караңыздар. Мо фаалада биягы менен биягы өзгөрбөйт дегенбиз, туурабы? Бул өзгөрөт. Домма болот, же болбосо касар болот, же болбосо фатха болот. Ушуга жараша, фейл мудориге жараша 6 бапка өзгөрүп кеткен эле. Фейл мудори эмес, рубаи мужаррат дегеним. Рубаи мужаррат 4 тамгалы болуп атат. Ва хува бабу фа'лала мислу дахража ва хува канча экен? Бабун вахидун. Рубаи мужаррат канча экен? Бир эле бап болуп калды. Туурабы? Эми суроо. Эмне себептен бир эле бап болуп калды деген суроо. Эмне себептен рубаи мужаррат бир эле бап болуп калды? Ким айтат? Ким себебин айтат? Эсиңерде бинада айтылган айтылган эмеспи? Бинада бир аз айтылган эле. Бир аз айтып өткөнбүз. Бинада бир аз айтып өткөнбүз. Бул жакта эмнеге 4 тамгалы болуп калды? Ким айтып бере алат? Эмнеге бир бап болуп калды? Жок, бул ал мулхакаттары кетип атат. Мен именно рубаи мужарраттын өзүн сурап атам. Рубаи мужаррат эмнеге бир эле бапка болуп калды? Эмне үчүн сүласи мазид 2 бап, сүласи мужарраттар 6 бап болуп атат. Эмнеге рубаи мужаррат бир эле бап болуп калды? Эмнеге бул 6 бап болгон жок? Эмнеге бул 8 бап болгон жок, 10 бап болгон жок? Кандай? Гене занында ошого жообун издейли, чогуу. Бул бир аз кичине. Ушул жерде эмне үчүн? Мисалы, могуга түшүнүктүү болуш үчүн фаала изденген кайсыл жерде? Айын, туурабы? Фатха болот, каса болот, же домма болот. Үчөө болуп атат. Тиякта фейл мудориси үчөөнү. Анан 6 болуп атат, 6 бап бар. 9 бап 2 болсо, кээ бир себептерден, негизи 3 тошкону көбөйт канча болуш керек эле? 9 болуш керек. Бирок 2 3 эмнеге болбой калганын өткөнбүз. Ушундай эле эмне үчүн миягында мисалы фаала анан фаила же фаула болгон жок да? Биринчи жооп эмне болду? Айынга эмнеге фатха касра домма бере албайбыз? Эме сыяктуу. Сүласи мужаррат сыяктуу. Төртөө тең аракетти болуусу эмне болуп калат экен? Араб тилинде туура келбейт. Бир этиште, жосо бир сөздө төртөө тең аракеттүү боло албайт. Эч бир андай этиш жок. Мындай кылып, мисалы, фа, ла, мындай кыла алынбайт. Же фа, ла, же фа, ла болбойт. Сөзсүз бирөөсүндө сүкүн бериш керек. Хорошо, түшүнүктүү болду. Демек, муну алып салдык. Харакаттуу алып салдык. Эми буга чейин эмнеге айынга сүкүн бердик деген суроо. Харакаларды алып салсак, анда эмне болот? Айынга сүкүн бериш керекпиз, туурабы? Эмнеге айынга сүкүн берген жок? Сүкүн берип атабыз, эмнеге фага берген жокпуз? Эмнеге биринчи ламга сүкүн берген жокпуз? Эмнеге мисалы муну фа ала деп туруп буга мүнткөн жокпуз? Мисалы же болсо фаа сүкүн берген жокпуз. Же буга эмнеге сүкүн берген жокпуз? Суроо. Логичный суроо. Биринчи жооп эмне болду?
арабча буга эмне үчүн бияка сүкун берилбегендиги эч бир арабча сөздөр сүкун менен башталбайт. Эгерде бияка сүкун бере турган болсо, анда хамза алып келиш керек, алиф алып келиш керек болчубуз. Демек алиф алып келбейт. Демек аны эмнеге анда фатха бердик? Эмнеге касра же дом берген жокпуз? Фатха тилге жеңил. Фа дедик. Анан эмнеге могул жерде бул жерге сүкүн, экинчи тамгага сүкүн эмес. Унутпайбыз, акыркы тамганын харакаты наху окутат, бул жадай мабни болот, өзгөрбөйт бул. Бул өзгөрбөйт. Бул менен эки өзгөрбөйт дедик, калды бул эки. Маселем олекондо. Эмнеге буга сүкүн бербейбиз? Ким айтат? Мисал мунун эмесин берейин. Мисалын берейин. Дах рожа. Эмнеге буга сүкүн берген жокпуз мисалы? Буга харакат берип коелу. Дахаружа деп мисалы. Жок, оор эмес. Бир жинистен келип калган болсо анда. Жок. Айырмасы жок. Айтыңыз. Мисалы эгер мен кылдым деген, мен болгом дегенде туу уланса, эки Дал ушул та келгенде, домир келгенде, ондай плюс та берилсек, эмне болуп калат бул? Караңыз эми. Дах рож ту кошулуп атпайбы? Кошулган кезде, эгерде буга сүкүн бере турган болсок, дахар та келиш менен могул автоматтык түрдө сүкүнгө айланат негизичи. Ана бул сүкүн болгондо эки сүкүн бирип калды. Дахар ту болбой калат. Айла жок, эмне кылыш керек? Айла жок, буга харакат бериш керекпиз. Буга эмне харакат бериш керекпиз? Эмнеге касра берген жок, дом берген жок? Именно фатха берип атат. Тилге жеңил болуш үчүн фатха берип атат. Демек, буга биз мындай болдук. Демек, фаан муну карабайбыз, бул себебин айттык. Буга болсо эч качан эме бере албайт экен, сүкүн. Харакат бериш керек. Харакаттан тилге жеңил болуш үчүн биз фатха алып келдик. Айла жоктон буга эмне келип калды? Бул сүкүн болуп калды. Сүкүн бирөө эле да, жалгыз өзү. Ошол себептен бир эле бап болуп калды. Ошол себептен болуп калыптыр? Бир эле бап болуп, сүкүн эле болуп калгандыгы үчүн. Эгерде буга бир эле фатха болуп калганда, анда эки болуп калат. Фатха сүкүн болсо, эмне болмок? Эки бап болуп калган. Тияк өзгөрсө, ошентип бап көбөйүп кетмек. Бир эле сүкүн болгондуктан эмне деди биякта? Ва хуа бабун вахидун деди. Караңыз, ва рубаиюл мужарраду. Рубаи мужаррад. Мужаррадда максат эмне? Аслый деген сөз. Башка айтканда, зу зияда эмес деген сөз. Зу зияда эмес, жанагы ашыкча, кошукча тамгалары жок деген сөз. Ва рубаиюл мужарраду ма кана мадиhi ala arba'ati ahrufin. Төрт тамгалы болуп атат. Ва хуа бабу фа'лала бабы мислу дахража. Бул дахража неселе? Мозуну. Фа'лала вазн болчу. Ва хуа бабун вахидун. Бул канча экен? Бир эле бап экен. Эмне үчүн бир бап болуп калгандыгын суроосун жообун алдык, жообун алдык. Жазып алсаңарбы? Жазып алсаңар болот, эгер эме болуш үчүн. Эми тартып алсаңар да болот. Бул эмне үчүн бир бабын билүү, кээ бир иллаттары билиште эле, билбеште эле маселе эмес. Билип алганыбыз кошумча маалымат болот. Эми ушул дахража, дахража. Жаса фа'лала дейли. Фа'лала дейли. Дахража деп туралы, жеңил болушун, баш айланып кетпесин. Дахража. 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 Дахража вазны, дахража суласи рубаи эмне? Мужаррад. Бир эле бап. Караңыздар эми. Ва кад якуну ситтату абваб. Кеде эмне болуп калат экен бул? Дахража. 6 бап болуп калат өзүнө. Азыр айтпадык бир эле бап. Эмне 6 бап болуп калат? Кеде 6 бап болуп келет деди. Кеде дахража, ошо фа'лала вазны, же биз дахража деп кете берели. Дахража 6 эмне болуп калат экен? Кеде 6 бап болуп калат экен. Өзү бир эле бап. Эмне үчүн бир бап өттүк себебин? Сүкүн болгондуктан болду. Кеде 6 бап болуп калат. 6 бап болуп калса, кайга өзгөрүп атат? Нерсе өзгөрүп атат? Эч нерсеси өзгөргөн жок. Эмне болду? Караңыздар эми эмне болуптур? Биякта айтат. Ва юқалу лаха. Ушул баптарды эмне деп айтат? Ал-мулхaqu
bir rubai deb aytат ekan. Mulhaq bir rubai. Mulhaqatlar 6 ekan. Qancha ekan? Mulhaqatlar 6. Aha. Emi jazal hurmatchi ummat. Mayli, shuni jazaldagi qanday qilamiz? Mulhaqatlar darhol yozib ketaylik. Bu 1. Bundan 2 3 4 5 6 Durab. Durab qaldı. 6 bab. Qaysilari keldi? Fau'ala. Жазыңыздар, мен tushuntirib beraman qayra hozir. Fau'ala. Keyingisi? Aytыңыздар. Fau'aladan keyin. Fa'wala. Durab. Aha, emesini berib turыңыздар. Дағы? Fay. Qarаңыздар. Ummat. Emne ekan? Fayyala. Üçüncüsü qaysi? Üçüncüsü fayyala. Şu fayyala. Adashtirib bağla. Teskerisi. Azırqının teskerisi. Altıncısı. Qarаңыздар. Altıncısı ne ekan? Qarаңыздар. Kameraga ko'rinib o'tadi onu bari. Kamerani qarab qo'ysizlar, ha? Ko'rinmagan bo'lsin. 6 babni yazdık. 6 babni yazdık. Qaysi kelar ekan? Qarаңыздар, harakalarni yozali. Fau'ala. Andan keyin fa'wala. Fay'ala. Fa'yala. Fa'la. Fa'lala. Fa'lala. Qancha o? Bu birinchisi, bravo. Bu 2 3 bu 4 bu 5 bu 6. Mulhaqatlar 6 bo'ldi. Endi ushul yerdan so'rov boshlanadi. Ushul yerdan so'rov boshlanadi. Qanday so'rov boshlanadi? Qaraymiz. Dahrojaga vaznga solg'alachi. Fa'ala. Nesi o'xshash bo'lib o'tadi? Dal ushunday vazn bo'lib o'tadi. Emnelar o'xshab, mana bu yana berayin. Dahrojaga berayin. Dahrojaning nimesini berayin. Ko'ringlar, bu misol solishtiruv uchun, dah ro fav da. Fav sukun. Ayın o'rnina ro keldi. Lam o'rnina jim keldi. 4 tamga harakalaridagi harakalari da o'xshash, sukuni da o'xshash. Tushundingizmi? Bu hozir vaznlarni, hozir mavzunlarini yozamiz, misollarni. Emi so'ro. Buni ushularni emne deb aytadi, ushularni? Bularni emne deb aytadi? Qarangizlar, hurmatchilar. Mulhaq deb aytadi. Mulhaq bi dahrojaga. Dahrojaga mulhaq bo'lib kelgandir. Emi mulhaq degan emne? Az biz yozib oldik birinchi, tushunishga yengil bo'lish uchun. Emi masala bunda. O'zi onun misollarni aytib qo'yingizlarchi, misollarni yozib qo'ying. Fa'valani qanday ekan? Hawqala. Emeniki fa'valanqa. Ha?
Jahwara. Baytara. Baytara. Aha. Asyara. Asyara. Salqa. Aha. Jalbaba dedi. Bular vaznlar. Hurmatli jamoat. Qarangizlar. Bulardan aslı 3 ele tamga. Aslı nima ekan? 3 ele tamga. Bu yerdagi ашықша tamgalar qaysi bo'ldi? Bu yoqda wow, bu yerdachi? Bu yoqdachi? Bu yoqdagi? Ya, bu yoqda alif, bu yoqda lamdan bir jinsidan. Lamdan bir jinsidan. Ушул мо havqala degan so'z, havqala degan so'z. Qaysi so'z ашықша bo'ladi bu yerda? Wow ашықша bo'ladi, ha? O'zi aslida nima bo'lgan? Ha? Haqala bo'ldi. Aslida qarangizlar. Wow'ni olib tashlasa nima bo'lib qoladi? Wow'ni olib salali. Haqala. Haqala degan nima ma'nosi? Asl so'zi bu haqala. Bunisi menen nima bo'lib qoldi? Bunisi menen. Gelish menen. Negizi zaid bo'lib qoldi. Ашықша bo'lib qoldi. Qaysi so'zlar ашықша bularda? Qaysi tamgalar ашықша? Wow'lar ашықша. Biroq ашықша kelib qoldi. O'zi ашықша kelgende bular sülasi nega bosh kerak ele? Sülasi mazidlarga kirish kerak ele. Sülasi mazidlarga qarasak, sülasi mazidda fa'lala degan nima bor, yo'q ekan, vazn yo'q ekan. Ушул etishlarni qarasa, mamosol fa'ala, fa'wala, yo'q bo'lsa fa'ala, fa'yala, fa'la, fa'lala degan etishlarni qarasa, misol bo'lsa havqala, jahwara, baytara harakatlarni yozib bering. Havqala, jahwara, anan baytara, asyara, salqa, jalbaba. Ушул etishlarni qarasa, bulardan etishlarinde bir tamga nima ekan? Bir tamga ашықша ekan. Bir tamga ашықша ekan. Biroq bularni ашықша болгондуктан не ашықша болот bu yoqda? Wow, bu yoqda wow, bu yoqda. Misol bu yerda wow nenin o'rniga kelib o'tadi? Fa'lalanın ayının o'rniga keldi. Bo'lsa lamning o'rniga, bu o'zining o'rniga keldi. Andan keyin biroq ашықша болгон менен qarasa, bular sülasi mazidlerden baplarına tush kelbeydi ekan. Ушул сөздөр dahrojaga tush kelib qoladi ekan. Dahroja vaznga tush kelib qoladi ekan. Анан bular o'rtada qoldi. Bular qayerda ekan? Alto. O'rtada qipchilib qolishdi. Biz qayoqqa boramiz deb. He? Anekdot bor belе? Bir qo'yon jo'nda. Uylanganlar bu yoqqa, uylanliklar bu yoqqa desa, bir qo'yon har biri sekib yuribdi ekan, bu yoqqa bu yoqqa. Endi nima bo'ladi desa, ajrashganlar qayoqqa deb. Тамашаға бұл алто, уламалар қарап келсе алто. Же рубаи емес бұлар. Же сүләси мәзид емес. Сүләси мәзид өзінің вазындары бар. Өзіне таныдық вазындары бар. Анан ушу алтоны айтты. Алтоны қараса, алто кимге ұқсаш оттыр? Дахрожаға ұқсаш оттыр. Дахрожаның вазында ұқсаш оттыр. Анан алтоны айтты. Сен алтоң жол болса дахрожаға барды. Дахрожа. Тияқта 6 бап бар. 6 бала бар. Оша 6 баланы өзіңе қошып алып çoğaltıp dedi. Анан өзін алып келіп не қылып қойды? Қош қойды. Жолбасы айтты. Оша 6 оны, му 6 оны. Бұл жөнле мисалдар бұлар, бұлар мисалдар. Қайсы баптарды? Фауала, фауала, файала, файала, фa'la, fa'lala деген 6 бапты өзіңе киргизип алды деді. Анан киргизип алды, ким киргизип алды? Дахрожа киргизип алды. Дахрожа өзі fa'lalаны емес, Дахрожа өзіне киргизип алғандықтан буларды эмне деп атады? Мулхак деп атады. Дахрожаны болса сен киргизип алганың үчүн сени биз мындан кийин мулхакун бихи деп айтабыз деді. Дахрожа эмне экен? Мулхакун бихи болуп калды. Түшүнүктүбү? Демек, мулхак деген сөз эмне экен? Демек, мулхак деген сөз эмне экен? Кем болгон вазынды bir тамга кошуу менен башка bir вазынга киргизүү болот. Мулхак деген сөз киргизүү. Кем болгон вазын мына, могу кем вазын. Башка bir тамга кошуу менен башка bir вазын ичине киргизүү. Мога хакала деген сөздү
вау деген сөз кошуу менен хауқала менен биз кайсыга киргизип койдук? Дахрожанын ичине киргизип койдук. Ошону эмне дейт экен? Мулхак дейт экен. Кем болгон бир сөзгө бир тамга кошуу менен башка бир вазынга киргизип коюу. Болдубу? Аха. Андан кийин матнул бинада эмне деп өттүк элек? Маздарлары бир болгондуктан эсиңердеби? Маздарлары дагы окшош, маздарлары окшош деп. Мисалы дахрожаны кимде болот? Дахрожа, юдахрижу дахрожатан ва дихрожан деп. Булардыкы дал ошондой. Хауқала, юхауқилу, хауқалатан ва хиқалан деп. Хиқалан. Жалбабаны алгыла. Жалбаба южалбибу жалбабатан жилбаб. Жилбаб деп билесиз? Эмне жилбаб? Узун кийим жилбаб дейт. Мына ушул вазындан келген. Жилбаб деп, Узун кийимин айтат. Демек, булардын вазындары эмне үчүн буларды сүласи мазиттер киргизбедик? Анткени сүласи мазиттердин бир дагы вазыны маздарларына окшобойт. Булардын маздары кимге окшош? Дахрожанын вазына окшош. Демек, мулхак дегенде харакалары дагы, унутпайбыз. Харакалары дагы, тамгасы дагы окшош болот экен. Маздарларды окшош болгон сөздү мулхак дейт, а киргенде мулхакун бихи дейт. Ал кайсыга кирип атат? Дахрожага кирип атат. Мулхак деген сөз түшүндүкпү эми? Караңыздар эми. Вакад якуну ситтату абуабин кеде. Бул эмне болот экен? 6 бап болуп атат. Юқалу лаха, бул 6 бап эмне деп айтылат? Ал-мулхaqu bir-rubai al-mujarrad. Rubai al-mujarradга мулхак болгон, ушул вазынга кирип кеткен сөздөр этиштер экен. Ушул вазынга кирип кеткен, кайсы вазынга кирип кеткен? Дахрожа деген вазынга кирип кеткен сөздөрдү эмне дейт экен? Мулхак дейт экен. Эмне үчүн киргизбей калдык? Эмне үчүн киргизбей калдык? Эмне үчүн киргизбей калдык? Анткени булар башка вазынга кирбесе эмнеге мулхакка рубаиге киргизип коюп атабыз? Окшош. Каянан окшош? Маздары да окшош, дагы харакаттары, сүкүндары да окшош. Хача деген кыргызча дейт. Демек дейби? Демек. Бирок дейби? Атыгүл. Хача деген атыгүл дейби? Таттыгүл деген не болду? Фаула. Сураш керек экен. Фаула хача дейби? Хача дейби? Таппай атпайм. Фаула хача булар өзүнүн асыл тамгасы эмес. Асыл тамгасы эмес. Булар аслый эмеспи молар? Аслый эмес. Кайсынысы заида? Ваудар заида болду. Бирок булар эмне болду? Мулхак эменин рубаи мужарратка киргизип койдук. Ушуларга окшош болгондугу үчүн эле ушулардын ичине киргизип койдук. Дагы түшүнүктүүбү? Иншалла, кимде суроо болуп калды азыр? Түшүнбөй калган болсо айтыңыздар, түшүнбөй калдым ушул жерден деп. Тартынбастан, уялбастан. Bir stakan. Ha? Ооба, вау келиш менен, хакала деген сөзгө вау кошулуш менен анын эмеге кирет. Өзү келбесе хакала кирбейт. Түшүнүктүбү? Себеби ашыкча болтпайбы? Өзү аслый эмес да. Анткени вау мунун аслый эмес. Өзү асыл эмне болгон? Хакала болуп атат да. Эми маанилерине келели. Мулхак бир рубаи мужаррат деген сөз түшүндүкпү? Эмне үчүн мулхак болуп калыптыр? Кошулганы үчүн, кирип кеткендиги үчүн деп. Урматтуу жамаат, дагы айтып келем, илим дегенде эмнени түшүнөбүз? Термин деп түшүнөбүз. Илимдин көптөгөн маанилери бар. Ошонун бир мааниси эмне? Термин деп түшүнөбүз, Илимдин бир мааниси термин. Башта айтканда, ар бир илимдин өзүнүн ичиндеги терминдер бар. Ошол терминдерди жакшы түшүнүш керекпиз. Сөзмө сөз түшүнүп алсаңар, терминдик жагы менен эмес, сөздүк жагы менен түшүнүп алсаңар, маани чыгара албай кыйналып жүрө беребиз. Же башка терминдеги колдонулган маанини башка жакка колдонсок дагы кээде туура эмес маани чыгып калат. Ошол себептен ар бир илимдин өзүнүн ичиндеги терминди жакшы түшүнүш керек. Эми айырмачылыктарын айтайын эми. Айырмачылыктарын Мулхак
Mulhaq деген эмнени түшүнөбүз? Бул 6 бапта түшүнүп турабыз. Mulhaq эч качан сөздүн башында келбейт. Сөздүн башында заида болбойт. А мазиттерчи? Мисалы фаалага турабы? Эмне келип калды? Афала келип калды. Жоксо инфаала келип калды. Истафала келип калды. Сөздүн башында, ортосунда, аягында келе берет. Мульхактардын сөздүн башында мульхак ашыкча тамга эмне экен? Келбейт. Окей? Же келеби экен? Сөздүн башында келбейт. Заида тамгалар сөздүн башында келбейт. Ооба. Заида тамгалар мульхактарда сөздүн башында келбейт. Карагыла, кайсыл жактарына келип атат? Сөздүн биягында ортосунда биринчи, экинчи тамгасына келип атат. Анан Үчүнчү тамгасында. Үчүнчү тамгасына келип атат. Кайра экинчисинде. Анан эң аягында келип атат да. Бул фадан башка үчөнө тең келип атат. Сөздүн башында эмне келбейт экен? Ортосунда 3-4 болуп атпайбы? Экинчи, үчүнчү, төртүнчүсүндө гана келет. Биринчисинде мульхак кошулбайт. Мульхак болуп келбейт. Кеттикпи? Биринчи айырмачылыгы сүласи мазиттерден айырмачылыгы. Сөздүн башына келбейт булар. Сөздүн башында жок. Кээде биринчи айырмачылыгы сөздүн башына келбейт дедик. Экинчи айырмачылыгы кээде өзүнүн аслый маанисинен, негизги маанисинен башка бир мааниге өтүп кетет. Кээде. Мисал кайсы сөз эле? Ушул хауқала деген сөз. Хауқала. Алла разы болсун. Суу эле болчу мейлем. Тамам курап кетти. Экинчиси кээде өзүнүн хакыйкый маанисинен, өзүнүн негизги маанисинен, түпкү маанисинен башка бир мааниге өтүп кетет. Мисалы, хакала деген сөз. Хакала деген сөз. Ва хакилатил ибилу десе, мин адваил ибил, төөнүн бир оорусу экен да. Төө бир ооруп калганда хакала деп, хакалал ибилу десе эмне деп айтат? Хакалатил ибилу десе төө ооруп калгандыгы. Мисалы жана уйлар беде жоолгон эмне болот? Күптөп кетет дейт беле? Курт түшкөн эмне болот? Курттап кеткенде дагы бир туйдун да эмне бүртсүлөз деген оорусу бар малдардын. Оорулар бар го? Шарп эмне? Шарп деген оору. Ушул сыяктуу төөнүн бир оорусун айтат экен хакала десе. Хакалатил ибилу десе. Дагы бир мааниси бар экен, зараа деген эгинекти деп өткөндө айтылган. Хакала десе, хакалатил ибилу десе эмне экен? Төөнүн бир ооруп калгандыгын айтат экен. Хакала десе, эми хауқала десечи. Хауқала аш-шейх дейли. Хауқала аш-шейх. Аш-шейх. Хауқала аш-шейх. Алсыз болуп калды деген сөз. Алсыз болуп калды деген сөз экен. Кандай алсыз болуп калды эле? Ким айтты? Башка бир мааниси бар, Алсыз болуп калды дегенде түшүнөр эле. Эркек адам алсыз болуп калды деген да. Ошол. Бул өзү хакала бир оору, төөнүн ооруганын айткан болсо, хауқала деген алсыз болуп калды болот экен. Эки маани өзгөрүп кетти. Бул мульхактар кээде түпкү маанисинен башка бир мааниге өзгөрүп кетет. Кээде өзүнүн эле мааниси кала берет, түпкү мааниси, бирок мубалага үчүн келет. Хауқала аш-шейх десе эмне болуп калат? Аш-шейх. Эмне болуп калат? Ооба. Хауқала рожул десечи. Көбүнчө аксакалдар болот аны ошого да. Жаш өткөндөр. Мубалага маанисинде. Баарыңыздар билесиздер. Караңыздар эми. Ушу хауқаланын эмесине берели. Кээде өзүнүн мааниси, кээде болсо өзүнүн мааниси калат, бирок мубалага үчүн келет. Мисал мына. Касура. Касурага эмне беребиз биз? Каусар беребиз. Каусара. Каусар эмне экен? Касура деген эмне деген сөзү? Көп деген сөз да. Каусарчы? Аябай көп деген сөз. Аябай сансыз көп.
деген сөз. Чеги жоқ, түбі жоқ, аяғы көрінбеген көпке не деп айтады? Каусар деп айтады. Каусар. Сен немеге біліп тұрам? Каусар сүресі бар ғой. Инна атайнакал каусар деп. Инна атайнакал каусар. Аллах Таала шек көмөнсүз ақиқатта біз пайғамбарымыз не бердік дейді? Каусар көлін бердік дейді. Ал эми Каусар көлі деген сөз пайғамбарымызға берілген сансыз жақшылықтардың бирөөсү ғана болып есептеледі. Түсінікті болды ғой? Пайғамбарымызға берілген жақшылықтардың емнесі екен? Бирөөсү ғана болады. Пайғамбарымызға сансыз жақшылықтар берді. Қаншалаған жақшылықтар. Bir жақшылығын айтып қалайыншы, пайғамбарымызға берілген жақшылықтардың, неғматтардың бирөөсү. Мұндан башқа дағы шафаат қыла тұрған дағы Миражға шыққаны, бардық үмметке жіберілгендігі, «Варафa'на лака зикрак». Пайғамбарымыздың аты көтерілгендігі, қаяқтарға көтерілгеннің мақсат емне? Даңазаланғандығы. Даңазаланған мақсат пайғамбарымыздың сөз мына сабақтарымызда бізге чейін миллион, миллиард деген адамдар, бізге чейін әрбір намаздарда, әрбір оққанда, сабақтарда, салаваттар бізге чейін қандай айтылған болса, бізден кейін дағы айтылып кете бермекші. Турабы? Инна атайнакал каусардың түшірілу себебі бар. Ас ибн Ваил сияқты кейбір душмандар, пайғамбарымыздың мұсылман еместер, мушриктер, пайғамбарымыздың кейбір риwayatта Абдулла, кейбір риwayatта Ибрахим екі баласының бірөөсі бұл дүйін өткен кезде, аға чейін Ибрахимде өткен болса, Абдуллаға чейін өткен Ибрахим баласы, Ибрахим емес, Қасим, Қасим себебі Ибрахим адаштырған Мадинада. Өткен кезде Ас ибн Ваил сияқты, Абу Жахилдер сияқты олар не қылып шығышқан? Батара Мухаммад деп. Мухаммад тұқымсыз қалды, құйрығы кесілді деп жарыс алышып, Мадинада, Меккеде салтанат қылып, майрамдашып, билешкен, жырғашқан. Салтанат қылышқан, жарыс алып, ұқмыш, майрамдашып, жарыс алышқан. Батара Мухаммад құйрығы кесілді. Анда мақсат, мен мақсат қылды әлі, баласы өлгенден кейін, осылардың түшінігінде, егерде бір адам өтіп кетсе, анын мұрасын уланта тұрған баласы деп. Баласы өтіп кеткеннен кейін, бүтті тұқымсыз қалып, мұның дені ұшы мен өшіп кетеді, жоқ болып кетеді деп қату майрамдап шығышқанда, бұл пайғамбарымызға өте соққы ұрылған, қаты соққы ұрылған елі. Мана ай үштелі. Бірлі пайғамбарымыз мұсылмандар себебі бұл өзіне жақын ағалары болып өтпейбі. Өзіне жақын ағалары. Мұның дұшмандағы бұл нәрсені қылбайды негізі. Жақын бір туғанын қошынан дұшмандашып жаман көріп жүрген адамдан да баласы өтіп кетсе не қыласың, бейшара дейсің да. Ой, бүгін шуға тишпей отырайыншы депші, баласы өтіп кетті деп. Жоқ дегенде бір көңіл айтып қойсын да. Алар көңіл айтмақты өл тескересіне не қылды. Өзіне туған енесіне баласы өтіп кетсе, майрамдашып жырға өтпейбі. Шунчалық мұсылмандардың духу, маралы сынып тұрған кезде ушул аят жүріледі, Каусар сүресі. Инна a'taynakal каусар. Мұны тәфсиріне келсек, аябай терең. Пайғамбарымыздың инна ша'ника хул абтар аятында чындығында абтар болған пайғамбарымызға тұқымсыз қалған аты жоқ болып қалған кім болды? Абтар дал ошолор болды да. Хуал абтар хуа мас. Именно дал ошолор деген мәнелер бар. Анан пайғамбарымыздың аты өшіп кетпестен қайрам не болды? Варафa'на лака зикрак. Пайғамбардың аты бүгінгі күнге чейин, бүгінгі қияматқа чейин аты таңазаланып кете береді. Ешкім. Ова, пайғамбарымыздың емесі жолу үммет арқылы уланып өтеді да. Үмметі арқылы уланып өтеді. Қияматқа чейин уланып өтеді. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Құранды біз жүргенбіз, жана біз қияматқа чейин сақтаймыз дейді. Тескерісінен пайғамбарымыздың аты аты бүгінгі күнде қаншалық айтылған, айтарылып тұрған өзіңіз жақсы білесіздер. Ошондан улам пайғамбарымызға ақырат қылғандар не болады? Тұқымсыз қалады да. Анткени инна ша'ника хуал абтар, Аллах Таала өзі қарғап атады. Өзін алат қылып атады. Ша'ника деген сәнен саға дұшмандық қылғандар деген мәне. Саға дұшмандық қылғандар, саға аябай ачусы келіп, шундай сен диніңді сені жоқ қылусы келгендер, мен ошолор жоқ болады деп. Тарихта Әл-Бәйттерді Хасан Хусейн пайғамбарымыздан тарап атады. Бирок Әл-Бәйттерді мұрында түшінік болған, Әл-Бәйттен ғана падыша болуш керек деп
Аль-Байттерди падышалар тукум курутканга аракет кылышкан. Ошо карабастан Аль-Байттер дүйнөгө тарап кетишкен. Ошо карабастан бүгүнкү эң көп Аль-Байттер дүйнөсүн билесиңер, э? Хасан Хусейнден тарагандар. Пайгамбар кайра тукумуна дагы берекесин берип койгон. Ошондой эле аты дагы даңазаланып бүт мунараларда, бүт жактарда жүрө берүүсү. Ошол пайгамбарыбызга берилген эң жакшылыктардын Каусар болсо эмне экен? Бирөөсү Каусар деген маани түшүнүктүү? Инна атайнакал Каусар, сага сансыз деген жакшылыктарды бердик деп. Ал эми Каусар көлү болсо эмне дейт? Ал жакшылык берилгендердин бирөөсү деп жаңылбасам Ибн Аббас келип сурашканда Ибн Аббас ушинтип айтат. Пайгамбарыбыз аны көл деп айтып атат го деп ушинтип сыяктуу айтканда пайгамбарыбызга берилген жакшылыктардын бирөөсү деп айтат, а? Ошол анда демек Каусар дегенде кээде мулхак, кээде булар булар толтура, булар бир эле мисалдар эле да. Биз вазындар жаттасак жетиштүү да. Анан бирден мисал өзү жетиштүү. Жакшы балага бир камчы. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Бир мисал менен жетиштүү болот өзү негизи. Анан Каусара деген демек өзүнүн түпкү мааниси бар, бирок эмне үчүн мубалага күчөтмө мааниси колдонуп келет экен. Кээде, бул дайым эмес, кээде өзүнүн эми баягы сүйлөмдү эмнеге карап туруп түшүнөбүз? Цех карап, контекст карап туруп кете беребиз да. Андан эмесе кеттик. Биринчиси биз эмне дедик? Бул мулхактардын айырмачылыктары, башкалардан айырмачылыктары эмне? Мулхак деген сөзүнүн башында келбейт экен, ашыкча тамгалар. Түшүнүктүбү? Экинчиси мааниси кээде башка түпкү маанисинен такыр эле башка маани берип калат. Кээде болсо өзүнүн маанисинде бирок күчөтмө маанилерди колдонулат. Андан кийин жанагы ашыкча тамгалар кайсылар эле менден сурагансыңар? Саалтумуниха. Бул жакта саалтумуниха болуш шарт эмес. Мулхактарда ошо андан башка саалтумунихан 10 тамга болчу билесиңерби? Алиома тансаху. Ошо ол тамганын деле башка тамгалар келе берет. Ошолор келиш шарт эмес экен. Түшүнүктүбү? Ошолордун келиши шарт эмес. Башка дагы тамгалар келе бериши мүмкүн экен. Бул канчанчы мааниси болуп өзгөчөлүк болуп калды? 3-чү болуп калды, же 4-чүсүбү? Үчүнчүсү болду. Эгер маанисин 2-ге бөлсөк 4 болот, маанисин өзүн алсак анда 3 болуп калат. Андан кийин ооба, саалтумуниха деген 10 тамга бар. 10 тамга. Саалтумуниха жолсо алиома тансаху деген. Алиома тансаху деген сөз, бирок ичинде 10 тамга бар. 10 тамга келиш шарт эмес дейт. Бул андан кийин Сүләси мужаррат мулхак болбойт. Сүләси мужаррат мулхак болбойт. Только мулхак эмне болот экен? Рубаи болот. Сүләси мужарратка мулхак болбойт башка. Анткени эмне үчүн болбойт? Сүләси мужаррат 3 тамгалуу да. 3 тамга болуш үчүн мулхак 2 тамгалуу болуш керек эле да. Бир там кошулуп келип, анан сүләси мужарратка 3 болуш керек эле, туурабы? Араб тилинде 2 тамгадан этиш келеби? Келбейт. Ошол себептен сүләси мужаррат эмне экен? Мулхак болбойт. Сүләси мужаррат мулхакун бихи болбойт дегиле, туурасы, мулхакун бихи болбойт. Себеби дахража мулхак болуп атат. Мулхакун бихи болуп атат. Сүләсиге мулхак башка бир сөздү 2 тамгадан турган сөздү мулхак кыла албайбыз да. Жөнөкөсүн айтканда сүләси мужаррат мулхак болбойт. Андан кийин мулхакта ушул жерден карап турсак, мулхакта сөзсүз түрдө ашыкча бир тамга болуш керек. Сөзсүз түрдө. Эмне экен? Ашыкча тамга сөзсүз болуш керек. Болбосо эмне болуп калат? Мулхак болбой калат, мужаррат болуп калат, сүләси мужаррат. Ушул вазынга салабыз. Ошон үчүн ушул вазынды жатташ керек. Кайсы вазындар? Фауала, фауала, файала, фа'яла, фa'ла, фa'лала деп. Мисалдар кайсылар мына? Хауқала, жахвара, байтара, асяра, салқа. Анан? Жалбаба dedi. Жалбаба. Жалбаба.
Aha. Celbebe dedi. Cahvaraçı baytaraçı baytara. Cahvara birinci cahvaranı ötül. Cahvaranın ne manisi? Ünü katı büyük adam demne deydi. Cahvara Zaydun el-Qur'an dedi. Bina desingер de. Zayd ne kıldı? Kur'an'dı. Ünün büyük katı kılı okudu. İnna ataynakel kevser. Cahvara Zaydun el-Qur'ana. Andan keyin baytaraçı baytara. Jahvara үнін қату шығарып оқу дегенді айтады. Үнін қату шығарды. Үнін қату шығарды. Байтара болса, қалем демне қылды әлі? Байтара Зайдун әл-қалама десе, Зайд ручканы не қылды? Карандашты. Ұштады деген манесі бар. Шаққаху деп келеді. Жолса, ұштады деген маны. Андан кейін, байтара дәббә десе, bir улону, тө ат, жылқы, bir уло деген не айтады? Уло. Мине тұрған нәрсе айтады. Байтара дәббәте десе, bir улону айықтырды деген манесі бар, байтараны. Айықтырды, дарылады деген. Дарылады деген манесі. Қандай? Жоқ, аң уло емес. Уло деген ат бине тұрған нәрселерге айтылады, тура? Жоқ. Уло деген бүт. Ал қашыр, жылқы, тө, пил, қысқасы бине тұрған нәрселер не дейді? Мен білшімше уло деп айтылады. Я. Ал уна келеді да. Андан кейін, мисал байтарға дағы башқа Құранда аят бар, білесіңдер ау? Ләсті алейхим биму сайтыр. Қошал қайсы сөз? Сатира, сайтара. Ушул вазындан. Сайтара. Ләсті алейхим биму сайтыр. Сайтарадан. Ғашия сүресі. Андан кейін қайсыл сөз? Асиярачы. Асияра. Асияра рожул дейді. Тайып жығылды деген сөз. Тайып жығылды. Асияра. Тайды, тайып жығылды деген сөз. Андан кейін жәлбәбә. Жәлбәбә. Егерде ұзын киім кисем не деп айтады? Жәлбәбәт Айшату десем не болады? Егерде Айша ұзын киім киген болса, жәлбәбәт деп айтады. Жәлбәбәт Айша. Шunu ne болып қалады екен? Ұзын киім киді деген мағына беріп қалады. Ұзын киім киді деген мағына беріп қалады. Сәлқа. Сәлқа. Кем айтады сәлқа деген не? Ова, сәлқачы. Сәлқа Зайдун. Зайд не қылды? Арқасыменен жатты болып қалады. Арқасыменен жатты. Бардық мәнілер өтті оқшайды. Шоменен бүгін қарап қойыңыздар. Қайра бесер оқып қойын матынды башынан баштап. Матынды башынан баштап оқып қойын. Вар-руба'iyyul mujarradu. Ma kana madihi ala arba'ati ahrufin fi'il madisi 4 tamgadan turadi ekan. Wa huwa babu fa'lala. Qaysi? Fa'lala vazni babi. Mislu dahraja bul mavzunu. Wa huwa babun wahidun. Bir labab kana. Ne uchun bir bab ekan degan o'tdik. Bir bab degan so'roq. Andan keyin وقد يكون 6 أبواب. Keyde nima bo'lib qoladi ekan? Keyde 6 bab bo'lib qoladi. O'zi bir labab. Ana qayra qantib qandaycha 6 bab bo'lib qoladi degan degan. Va yuqalu laha alarni ne deb aytadi ekan? Al-mulhaqu bir-rubai. O'sha 6 babni ne deb aytadi? Mulhaq bir-rubai deb. Mulhaq degan nima desek, buga cheyinki so'zni jo'g'rida kechga tushuntirib berdik inshaalloh. Va huwa babu fa'ala. Qaysi bablar desa fa'ala bab. Bunaki. Misoli nahwu hawqala, fa'wala, jahwara, fay'ala, baytara. Andan keyin fa'yala, asyara, fa'ala, salqa, fa'lala, jalbaba dedi. Jalbaba. O'shu menen biz ruba'iy mujarrad, anan ruba'iy mujarradga tandiq, mulhaqatlarni ne qildik? Bitirdik. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn.